baharaa wahiititti bakka wayii argatee achitti qubatee yaa rabbii kiyya anamma gartee bakka kanatti haala naa mijeessi si gabbaraa jedhee rabbiin bakka sanii waa mara laafiseef jedhan nyaatallee achuma argata jedhan ibaada argattaa ebbo yaa rabbi ibaada matan osoo godhu na ajjeesi jennaan rabbiin achumatti ajjeesi osoo inni ibaada achitti godhu rabbi ajjeesi eegasi jannata rahmata kiyyaan seeni jedhee rabbi jannata rahmata kiyyaan jennaan yaa rabbi ani dalagaa kiyyaan seenu barbaada jedheen adda bahee bakka namni tokko nan arginitti zamana dheeraa si gabbaraa ture ifaanyetti ya guddoodha allaki dalaga matiyaan jannata seenu edaa maaliif rahmata jetta jedhee akkana yaakka hayyee kotta dalagaa isaa tana fi ni'ima ijaa qofa walirra madaala fi jedhee rabbiin keete ni'ima ijaa qofa waan ani isaa ta'e keessa ijumeen itti ilaalu tana qofa madaala fi jedheen yoo madaalanii jedhan dalagaan isaa ni'ima ijaatu yu madalu dadhabde wanni ni ibadaa godhaabe sun guutuun ni mama ijaata na deebisu dadhabde subhanallah achumaan amma khalaas yaa rabbi kiyya rahmatuma keessanii jannata na seensi jedhe jira argee jira akka dalagaan tiyoma takka keessan ge jannata dalagaan seenanii ammallee gartanii يعني وان ربين كيس نما لالا امس اخر نما تلالما نما كنر نما نغري نما يور ادالتو اما اسلام مرات دلته اسلام مرات دته اسلام مرات دوجرا غري نمو درو دلته اسلام مرات دلته اخر موتو حديث 40 كان من دي بيغوسن نمني تو دلگه هاga جنت سين وچكيلن تك بيچا نفتو اي والله ربي مالي dalagaa isaa san zeeroo deebisee ibidda isa geesse kun dalagaa azaabaa dalagee walit dhaabee dalagee gaafa kaanii osoo ibidda seenuuf ciqileen takka bichaa naftu homa xiqqoo dalagee jannata seen صح hadiisa lama jiru namni hedduun gaaduuba maaliif osoo khayrii dalagu sila jannata azaaba seena jennaan inni yeroo dalagu sanuu na argaaf dalaga malee rabbiif hin dalagu jedhan waa ilaalcha namaa keessatti nama rabbii fakkaata malee يوم دلقوا سر ربي هند لقين جدا سبحان الله كنا في أولتي تنا هذا فات ربي إيمان سيابد أسو جال الله في ربي سياكنو أكنا ما بربي كم تكنا نما خير دان ربي بلتي ملائكة بلتي ورسماوات بلتي خير بكم ربي سياتا يسو كل لقوم قرأ كتير ربي إفهم سياقو إبادة ربي سيالا فيسو قرآن ربي سيهابا حافظ قرآن ربي سيهاتاجس نمني قرتني نم كمو ينبالنا نم قرتني فكينا دلغا إسا سوچي إسا لالتني نهن أبارنا دعاي قدارنا مرافو نمني مرت أكمد أسر رجلو كان ربين كنا يوفي دقرته كام إسلام ما كابا فكاتو كان ربي رافدتو دندا kamu yokin nama wan ibadah rabbin kamne saudara rabbin kamne siti fakatu kana rabb sada fi bada fi dan dai jada rabbi ni imana taqwa hidayah rabbi sahabat as jannatan firdausi war galu rabbi sihatais dunia tanake satille wallahi gammachu ke rabbi mahar gisisu quran hafazde quran bufte abba mana bareda ka imana ga ka shi ahmadi kan argatte ujolle ajaiba argatte shi ahmad motu simar kalfuta ando ay makesa nama ibadah ko ye chani ya de mas tata she Abu Abdullah mai kesa ri mas tata kallu balak ya kallu balak nisi ko Allah barik fi umrika warasuf tani le gartani ada fate duai go dafi ada fate tanama gartani insyaallah taala يا رب فديرو غباب كستي غمچو سي ارغنا سرغي سيل ارغوفتنا يا دامراد سيل رب راغوت بيا بقى كسجرتي ان شاء الله امريكا تجبانا نسنغتو نول تور رغرتني جلا يعني كرا برات انجالا تنيل ميسين امريكا تجبانا نسنغتو نول تغرا كن كان ديوا يرتي وانا بنت عبد الله صبري سني اكن نكور كوان اللي War YouTube itu dalaga tatas murada.
jiraa jira nama manni qaraati nu deebisaa jiraa jirani. Ati baatee ada gara guyyaa fi quraanaa jette. Sheekh Abdul Qaadir maal jettan? Wajjadda Sheekh Abdul yaa Qaadir. ustaaza keenya beektanii ka isin jaalannaa hedduu waa bara wanni itti jechuutti jirra beektanii salaanneesi. Salaannee dhufne nullee. Maasha Allahu mujattiita beektanii ka namni hijaaba uffatee qofaa fi ammallee qara'ee qofaa fi jaannata hin seenu. Wanni eegamu akhira irra eegama akkuma isinuu jettan akhira dubbiiti wanni eegamu akhira malee akkuma Oromoon jette ganamni wama galgala nu tolchii jetti miti Oromoon wanni ilaalamu gara boodaati malee gara amma jirru kanaa miti inshaallahu ijoolleetiin isiin nan hordofanii jetti ani nama akkanaa kana beektanii ka in ajaa'ibsadha maaliif gaafa gama diinii kanatti illee gama tawhiidaatitti illee as deebi'e akka waan jabaa hojjetu namni kun amma wallaala hin qabu diin kun akka sirrii ta'e akka argitanii beekumsi diin kun sirrii ta'e karaan kun illee akka sirrii ta'e sirritti bareechiftee beekti. Abu Abdullah assalaamu alaykum warahmatullah. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maasha Allah jenneerra habiibi maasha Allah. Mara sheekoleen takkatti ni nafne as jala ciifti sheekoleen gammaddee dhufte haadha faartee quraana bantu arginaani. Anuma mana isiititti viidiyoo anas bahe duraan viidiyoo ni naasa'u bara. Asin na argite namni takkuun namni qolii namni ta'an darasaan namni takkatti ni. Maaliif hatta